Aye, namamkele ka Bottle Nation channel. Ma amkelwa na Peace of the Nation. Kurlaga shaka. Loko mingeza subscribe button, komela subscribe ba. Na lembe ri na vula swona 2022 loko u nga se subscribe button, komela u subscribe ba. Marito lama ma nkoka swinene. Happy New Year, happy 2022. I can xikwembu ku va hi voni this year 2022. I feel like this is the perfect timing ya ku ni review album ya Mr. Post. Leyi risimu ra kona ri nga tsema lembe eka vusiku bya namuntlha. Album leyi ya Mr. Post yi nga huma hi December. Leyi a yi ri ku raseni hi December. Uyala Manyangatsi, uyala en'waduku, uyala xikhoma xa machayina, uyala yayi. Mr. Post u own December ya 2021. Ku nga ri na doubt kwalano. Hi December ku humese Dr. Joshi Rimani, ku humesa Dokodela Xinyori, ku humesa na Rangani Svara. Mara a ti twalangi hi ku album leya xitulu xa le mahlweni, album ya Mr. Post yi biwini. Loko album yi biwini u ta yi twa hala na hala. Mina ni twa yi nga ri aim ya this album this year yi fikeleliwini hi ku kuna interview yin'wanyana ni tsundzukaku ya ka GCR ya Mr. Post. U te album ya December i album ya ku siva swidzedze leswi swi taku. Se December ya last year ya 2021 swidzedze swi pfalapfaliwini leswi swi pfaliwini kahle a ku hindanga na xin'we, a ku twalangi na xin'we. So loko album yi biwini wa ka hina a hi vuleni album yi biwini. Na risimu leri ri nga tsema lembe ra Track 6 ra Manyangatsi. Obvious hi rona a ri rasa ngopfu la aka Gaza. Loko ni ku aka Gaza from Agiyani u vuya eka Malamulele. Loko nge Giyani a wa twa Manyangatsi we John. Loko nghena ka Malamulele a we John u tshamela kambani ya van'wana hi ximayimani. Hayi risimu leri a swo boha i tsema lembe ku ri kahle risimu leriya ri bule lero ku ri ku tekiwe ti-element i te le vukhomeni teto a swi ta ku i te le vukhomeni ta rhuketela. So risimu leriya ri fike ri ba hi ndlela liya yo kahle ya savage. So ku ri kahle a ku chekiwi nchumu ku i vula hinkwaswo. So vo Mr. Post i vanhu van'wanyana i vanhu van'wanyana ku ri a va swi koti ku bifa munhu. Loko u bifiwa leswo na mundzuku u nga ngeti i munhu sweka tano ku na mundzuku u nga ngeti. So a hi songasongeni 2021 hi nghene ka 2022 namuntlha i ti 1 ta January 2022 a hi songasongeni. Munhu loyi a owna December i Mr. Post hi album yakwe ya xitulu xa le mahlweni. Song leri ri nga tsema lembe i Track 6 ra Manyangatsi. Van'wani va nga va tseme hi xikhomela xa machayina or va tsema hi kambeli yin'wana hi n'waduku. Mara 99% wa vanhu 99% va tsemi hi Track 6 ra Manyangatsi. Ku ri loko va ku 5 4 3 un'wana na un'wana ku ri I mean ku twa ku ya tsema hi risimu rihi. Cause a ku ri na risimu rin'wana ra Siza Boys ku nga feature wa Benny ri twalinyana mara a ri twalangi leswo yini. Kahle i tifeni tato i ti rhandza munhu hi mbilu like a tlanga ku i ntambi ya vona yi tluliwa so
loko va ku 2-1 hi ta xingomani hi ve swi tiva i track 6 best post only 2021 December. Ni kombela mi nga rivali ku subscribe. A hi khetheni Xikwembu ku va hi voni 2022. A hi ti khomeni kahle, lembe ra sungula. Inkomu. Khoma